Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Gisele Berwa. Bakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze ku makuru yo kuri uyu mugoroba tariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Ubuzima bw'abakoraga ubucuruzi bwambuka umupaka wa Gatumba mu Burundi na Uvira muri Kongo ngo ntibworoshye. Niye bwifashe nabi kubera nta kintu kimwe turiko turaronka, nta rasiyo, abana bo bariko barabura ico bafungura, arana ko batanguye n'amashuri, baramaze ibisi nyene bari muhira. Ubu bukene ni bwishi nayo isabone dusigaye tuyabura. Mu Rwanda inkuba zo mu mvura yaguye kuri iki cyumweru yahitanye ubuzima bw'abantu 9 mu karere ka Ngoma mu burasirazuba. Tukiri mu Rwanda kandi Marianne Neza yashinze urubuga rwitwa Rwanda Schools Directory rukusanyirizwaho amakuru yose arebana n'amashuri. Aratubwira icyo rufasha. Nabonye uburyo bagorwa no kumenya umwana wanjye bamwohereje mu kigo iki niki mu gihugu mu karere hanaha akaba icyo kigo atakizi kandi mu by'ukuri nta nahantu ashaka kubona amakuru akerekeye. Ku bakoresha mudasobwa na telefone ibiciro byitezwe kuzamuka kubera guhenda kwa RAM iri kwifashishwa cyane na artificial intelligence. Tubafitiye kandi n'amakuru y'imikino. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Hondimondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chancellor yaduteguriye agezweho mu mahanga. Umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping yakiriye perezida wa Korea y'Epfo mu rugendo rw'igihugu. Uru rugendo rubaye mu gihe Ubushinwa burondera uwo bufashanya mu gihe butarabanagiza n'Ubuyapani. Korea y'Epfo nayo irikigerageza kunagura umubano wayo n'igihugu bifitaniye imigenderanire ya mbere ikomeye mu budandaje. Ni inkuru ya Jack Kwon, mwumva mu ijwi rya Gildas Yehundimpundu. Ubushinwa bwakiriye neza Perezida Lee Jae-myung igihe yashika kuri uw'Imana. Uru rugendo rwakiriwe neza kurusha umuyobozi wa Korea y'Epfo yagize muri 2019 igihe umubano wari warahungabanye kubera Korea yari yakiriye ku butaka bwayo ubuhinga bwa Amerika bwo kwirinda ibitero byo mu kirere. Ubu Perezida Xi w'Ubushinwa yifuza ko Korea y'Epfo imufasha mu ngorane afitaniye n'Ubuyapani ku matati bafitaniye na Taiwan. Ariko na Lee nyene afise ibyo asaba. Yifuza ko Ubushinwa bwosubira kwemera umuco wa K-pop wa Korea bwahagaritse. Yifuza kandi ko buri hakubandanya bwiyagurira urubibe rwo mu kiyaga ibihugu byompi bisangiye, hamwe nuko bwofasha mu kosa igitutu umurongozi wa Korea ya ruguru kugira bavanure n'ibirwanisho bya nucleaire. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore wiwe barongiswe bambwitse amapingo muri sentare New York aho bazokwishura ku birego bijanye no gucuruza ibiyayuramutwe n'iterabwoba. Umunyamakuru wa BBC avuga ko abanyavenezuela bazotangazwa cyane nayo mashusho yerekaniye umugabo mu minsi 3 heze yaragitwaza umukazi igihugu ciwe ubakaba yambitswe amapingu kandi acunzwe n'ingabo za Amerika. Muri Venezuela icegera ca Maduro Madame Delcy Rodriguez aritezwe kurahira ku mugaragaro nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Imbere y'ivyo birori Rodriguez yakoresheje ijwi ryo gusubiza hamwe mu butumwa yashikirije abwerekeza kuri Trump. Iyi ni BBC. Mu gihugu c'Ubufaransa urubanza rw'abantu 10 bagirizwa gukwiragiza ibihuha ku mbuga hwaniro kubijanye n'umugore wa President Macron gwarangiye. Ivyo bihuha byavuga ko Brigitte Macron atari umugore ahubwo ari murumuna we yihinduye igitsina maze aba umugore. Brigitte Macron ubwiwe yagarutse ku vyo bamuvugako. There are two versions. Havuga ibintu bibiri. Ngo ndavutse ndi umugabo cyangwa se navutse ndi Brigitte hanyuma mpfa mu 1960. Ikindi ngo umusaza wanjye niwe waje guhinduka umugore. Singomba kwibutsa ko batagomba guhindura inkomoko n'ibisekuru byanjye ndetse n'amateka bigize uko bishakiye. Ibyo ntibishoboka na gato. Icyemezo cy'amavuko si ikintu cyoroheje abantu batesha agaciro uko biboneye. Ni se cyangwa nyina w'umwana bafata umunsi bakajya kumwandikisha ndetse bakanemeza uwo ari we. Ibyo ni ibintu bifite uburemere bukomeye kandi ntibikinishwa. We don't play with that. Igiciro c'imitahe y'amashirahamwe y'abanyamerika akorera mu bijanye n'ibitoro caduze inyuma y'ivyabaye muri Venezuela mu mpera z'iyindwi. Perezida Trump
yamenyesheje ko amashirahamwe y'abanyamerika ategerezwa gusubira kwemererwa kwinjira muri ico gihugu kugira asubire kubaka no gukoresha amariba yuzuye ibitoro y'ico gihugu. Kubera hari icizere ko amasosiyete akomeye nka ExxonMobil ashobora kuronka inyungu zikomeye muri kazoza, isoko ry'imitahe rya SP Energy Sector ryaduze ku rugero ruri hejuru kurusha uko vyari bimaze kuba mu mwaka urenga. Abahinga bavuga ko ayo mashiri hamwe akomeye mu bijanye n'urudandazwa rw'ibitoro ashobora gusaba ukwizezwa kwa politiki imbere yuko yemera kuzana imitaha ikenewe mu nganda z'ibitoro zo muri Venezuela. Giselle. Naho mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda hari gutegura uburyo bwo gushyingurwa abantu 9 baraye bahitanywe n'inkuba mu mvura nyinshi yaguye ejo ku cyumweru. Yabakubise basanze aho bugamye abandi barahungabana. Ubuyobozi bw'akarere Mayor Jean de Dieu Ndaruhutse yatubwiye uko byagenze nuko bari gufasha imiryango yabuze ababo mu guherekeza abo bapfuye. N'abaturage bari bagiye guhinga mu gishanga, tugira igishanga cya Jarama. Hanyuma bamaze guhingura barataha bageze imusozi imvura ibiraguye. Imvura iguye rero hari akazu k'abarinzi bajya kugama muri ka kazu, bose bajya muri ka kazu ariko bagezemo inkuba irakubita itwara ubuzima bw'abantu 9 abandi barahungabana. Hanyuma babandi bahungabanye twavuganye n'ubuyobozi bw'akarere buradufasha bwadutabaye, inzego z'umutekano, ingabo, police, RIB na DASSO, Reserve Force twari kumwe bose bahise batugeraho by'ako kanya. Bagiye muri ya mvura iri kugwa bakimara kumva ko inkuba ikubise, dutabara ya miryango yahungabanye, dushaka abatwara, abaganga baradufasha, ambulance ziraza. Hanyuma ariko akarere nako kari kahageze, kwa meya afata icyemezo cy'uko bagomba kujya ku bitaro bikuru bya Kibungo. Uyu munsi bameze neza, ariko abapfuye nabo kuko imirambo yari iri kure, twashatse uburyo dufatanya, dushaka ingobyi turabazamukana, hanyuma babajyana muri morgue kugira ngo bategurirwe uburyo bazashyingurwa. Igihe cyo gushyingurirwa impamvu batabashyinguye uyu munsi kuko baraye muri morgue, habayeho kuvuga ngo ese imiryango yahungabanye uyu munsi nitujye gushyingura ababuze ababo barashyingurwa mu buhe buryo. Reka dutegereze turebe ko bakoroherwa kuko bapfuye by'akanya gato, by'ako kanya turavuga ngo wanasanga banafite n'imiryango hirya no hino, babanze bisuganye bazaze baherekeze ababo mu cyubahiro. Kubashyingura rero ntabwo byashobotse uyu munsi, ariko ejo bazashyingurwa mu cyubahiro. Ikindi, abazashyingurwa bashakiwe uburyo bwo gufashwa kugira ngo imiryango yabo tuyifate mu mugongo, gushaka serikeye, gutegura byose no guhumuriza imiryango, turi kubyitaho muri rusange. Mu by'ukuri babahumurije, bababwira ko ari ikiza kuko n'ubundi nibiza, bafata mugongo barabihanganisha, ariko banatanga n'ubutumwa bwo kubabwira ngo niba ufite agatelefone ntukagakoresha imvura iri kugwa, niba imvura iri kugwa ntukugame munsi y'igiti, niba uri mu rugo ntugacomeke ibyuma, ntukavuze radiyo, mujye mwirinda kujya kureka mu gihe cy'imvura, mbese mujye mwitwararika kuri buri kimwe cyose cyatuma gikurura inkuba. Kera rero ngo umuhango wo gushyingura wakubiswe n'inkuba wabaga utandukanye n'uwapfuye bisanzwe. Twavuganye na Rutanga rw'amaboko, umuyobozi w'ikigo ubuzima bushingiye ku muco uzobereye mu bijyanye n'ubupfumu mu Rwanda, asobanurira bimwe mu byakorwaga ku wakubiswe n'inkuba. Iyo rero inkuba yakubise umuntu haba hagomba kugira imihango runaka ikorwa, iyo bita ubugangahuzi. Ntibavuga ko yanamwishe, bavuga ko umwami yatwaye umugeni cyangwa yarongoye. Ubundi rero mu kinyarwanda igikorwa cyitwa ubugangahuzi, kugangahuza se. Iyo inkuba yakubise rero icya mbere kiba babanza kuraguza, kuko baribaza ngo niki cyatumye umwami wo hejuru atugenderera. Noneho indagu baraguje, indagu ni ukuvuga ngo Imana irabibona iti ndagurira birimo birandenga, ndengurira ibirengera aho ntabona. Noneho za ndagu nizo zigaragaza kabitera k'iyo nkuba. Noneho uwabaraguriye aranabagangahurira, agatera icyuhagiro, akabaha n'imiti y'imitsindo yo gutsinda ibyo ngibyo kugira ngo bitongera kubabaho. Uyu muhango twitege ko wenda no kuri 9 bo mu karere ka Ngoma nabo uwo muhango ushobora kubakorerwa. Ntabwo nzi niba muri iki gihe abantu babyitaho, niba binakorwa bishobora gukorwa n'umuntu ku giti cye,
kuko abantu usanga baratwawe binyuze mu myizerere binjiyemo bisanzemo mvamahanga y'abakoroni bibabwira ko ibyo bintu ari ibishitani ari ibishenze. ndashaka ko unsobanurira gato ku rubyiruko uyu munsi ni abantu benshi batazi uyu muhango watubwiye wo kugangahura. Nko mu magambo make wamubwira ko uwo muhango ari ubu nyine ukorerwa umuntu wakubiswe n'inkuba mbere y'uko bashyingurwa, twamubwira gute mu magambo make? Kugangahura rero ni ugukuramo ubuganga. Ubuganga rero ni ubwandu. Burya umuganga ni impine y'umugangahuzi, nk'uko DR ari impine ya docteur diagnoseur. Noneho rero umugangahuzi ni ukuramo ubuganga, uhumanura. Bakabikora rero bakoresheje imiti itandukanye. Mu byo bakoresha twavugamo nk'urubingo, noneho bakagira n'amazi y'ubuhoro, barangiza bagatera hantu haba hari imiti itandukanye bakoresheje. Ubwo mvuze ibyo abantu bashobora kumenya. Noneho binajyanye n'indagu bereje bagahumanura aho hantu, no kugira ngo bitazagira abo byongera kubaho mu muryango cyangwa umuzimu wabo ngabo agatera kubera yuko hatakozwe uwo muhango. Ese wari uzi ko icyo gihe ubundi inkuba yakubise batamukoraho, batagira ikindi kintu bagira bate hataragera umugangahuzi ngo agangahure? Noneho rero bahagera, ahubwo ikindi ntanakubwiye, muri ubwo bugangahuzi ntabwo barira, ahubwo bavuza ingoma bakishima ngo umwami wo hejuru yarongoye. Ngo n'igiti cyakubiswe n'inkuba ntawe ugicana batabanje kukigangahura. Ibiciro by'ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho harimo telefoni, mudasobwa na televiziyo bishobora kuzamuka cyane muri uyu mwaka wa 2026 kubera igiciro cya kamwe mu dukoresho nkenerwa gakoreshwa muri bene ibi bikoresho kazwi nka RAM cyangwa se Random Access Memory. Iri zamuka ry'ibiciro rifitanye isano n'impinduka mu bigo by'ububiko bw'amakuru data centers bikoresha artificial intelligence bikomeje kwiyongera ku isi kandi byose bikeneye RAM. Iyi nkuru turayibaza Chansa Habimana. Abakora utwo twuma tuzwi nka RAM bavuga ko igiciro c'ivyo bakenera kugira badukore cigwije inshuro 5 bagereranije nuko bahora babigura mu mezi aheze. Ibi bizogira ingaruka ku vyuma byose by'ubuhinga bwa none bikoresha utwo twuma, harimo amatelefone, imashini nyabwonko, imbonesha kure n'ibindi. Abahinga bavuga ko ku giciro cyo gukora imashini nyabwonko hashobora kwiyongera ko amadolari ari hagati ya 40 na 50, mugihe ku telefone ngendanwa hashobora kwiyongera ko amadolari 30. Ikigo c'ubushakashatsi Counterpoint Research kimenyesha ko ibitigiri by'amatelefone azoshigwa ku masoko bishobora kugabanuka cyane mu 2026 mu gihe igiciro cayo cyo kizoba caduze hafi bice 7%. Inganda zikomeye nka Apple na Samsung zishobora guhangana n'izo mpinduka, ariko sosiyete zikora amatelefone n'ibindi bikoresho byo kugwego rwo hasi canke rubayabaye zishobora kutoroherwa, bigatuma zigabanya ubushobozi bw'amarame mu gukuraho bimwe mu vyo ivyo vyuma vyahora bikora canke zigateba gusohora ivyuma bishasha kubera uko kuzimba. Ibi bisigura ko ku muguzi uguhitamwo kuzoba ari guke, azokwemera kuriha menshi canke yemere gutwara ibikoresho bidakomeye canke yemere kugumana ivyo yarasanganywe igihe kirekire. Arakoze Chansa Habimana. Mu gihe umupaka wa Gatumba mu Burundi na Uvira ukomeje gufungwa, ababeshwagaho n'ubucuruzi bwambuka uyu mupaka baravuga ko ubuzima butoroshye. Uwo mupaka wafunzwe mu gihe umutwe wa M23 utavuga rumwe na leta ya Kongo winjiraga muri Uvira mu kwezi gushize, ubwo nyuma wavuze ko wivanye muri urwo ruhande, aho nyuma umutwe wa M23 wavuze ko wivanye muri ako gace. Ku ruhande rw'u Burundi abategetsi bo bavuze ko uwo mupaka ukomeza gufungwa ku mpamvu z'umutekano. Patrick Waso yageze kuri uyu mupaka dutegurira inkuru irambuye. Gatumba n'inzira ihuza igisagara ca Bujumbura mu Burundi hamwe na Uvira muri Kongo. Abari batunzwe n'imirimo itandukanye bakorera ku mupaka wa Gatumba ubu ubuzima bayemwo ngo buragoye cyane. Mariamu yahora ateka akagurisha imfungurwa ku ngenzi aho ku mupaka wa Gatumba. Ku munsi ngo yaronka inyungu iri hagati ya 220 na 30, ariko ubu kugira ngo aronke ico gaburira abana ni kugihamana nahone aronse umugira neza. Twadandaza inkoko, twadandaza isomvyi, ibijori, umuceri, ubugari,
icyo babona nicyo badandaza icyo abakiriye bakunda twashorewe n'abakongomani nabo bagiye bagendana ubumuga kuri frontiere nyine twifashe nabi kubera nta kintu kimwe turiko turaronka nta rasiyo abana bo bariko barabura icyo bafungura urabona ko batanguye n'amashuri baramaze ibisi nyine bari muhira ubu bukene ni bwinshi nayo isabune dusigaye tuyabura. Adija nawe yakora udandazwa ruto ruto njabuka mbibe yaratwara ibidandazwa Uvira akagarukana ibindi mu Burundi n'agahinda kenshi avuga ko ubuzima ubu bubishe. Byifashe nabi kuko twara tugenda muri Kongo cha tukadandariza ku mupaka gasanga mu rugo ibintu bimeze neza gufungura nyene hari igihe bishika tukabironka cyangwa tukirirwa inzara tukabironka mu ijoro kuri hinzu naho nk'ubu jewe ndaheranye nk'amezi 2 sinzi ngene bizogenda Imana niyizi ngene bizogenda nimba ariho uw'Imana izokoreramo akamfasha byose ni kubyereka Imana n'ukuri nabuhinga fisi. Parking ya Gatumba niyo isigari ihuriro ry'abahoze batwara imizigo y'abantu kudukinga abo nabo nabagendana ubumuga. Innocent Akimana arongo ishiramwe ry'abagendana ubumuga batwara imizigo ku makinga yabo avuga ko yarafise n'umugambi yo kwiyubakira inzu ariko ubu uwo mugambi warapfuye. Aremeza ko abagenzi biyo bagendana ubumuga mu ishiramwe ryabo uko ari 34 ubu basigaye basabiriza kugira ngo baronke ico rirenza. Ubu arifuza kuronka igihumbi akabura. Ubu reka ubu n'ingorane ubu sinshobora kuronka n'ahantu ushaka gukorera amafaranga igihumbi ku munsi. Ukuvuga ubuzima buca bugora nayo gusuma bica vyanka nkubona ifise programme yo kubaka nibi bintu byose biciye bitera no guheza kubaka n'aheza kubaka urumva ibintu byose bica bihagarana byari kuba bishika basi nkabana naye make nashobora kuba narabitse nkaba ariko ndiko ndakoresha ubu none nayiko ndakoresha mu byo kubaka abantu banyemishiramwe 34 bamwe nk'ubari gusabiriza abandi nta buzi byo barimwo umvanye bari ubuzima bukomeye gose. Alexis Bigirimana ari mu bunguruza abantu n'ibintu akoresheje gakinga kiwe nivyo vyari bimutunze ngo ku munsi yinjiza amafaranga ari hagati y'30 n'80 ku munsi ariko ubu ngo asigaye asabiriza kugira ngo aronke ico agaburira abana biwe. N'ukuri kw'Imana je ni ngaba kubarabara ndasaba 2000 tangira mu gatondo ko umuntu nasaba 2000 ambaye 2000 gusa sinzi abana bazofungura gute basi leta itufashe ituweza tata biro 5 basi byo muceri ate 5 byo biharagi ni 5 byo bufu basi turabe abana bazoramba gute tukora twangayika cyane ndazo mahera yizuzo bazoturukana hanze je nifise abana 3 n'umugyango niri pa 50000 ku mwezi iyo mahera sakora ndazikura hehe. Abo bose bahoze barangura imirimo yabo mu Gatumba basaba abategetsi b'u Burundi na Kongo gutorera inyishu ikibazo c'intambara kiri mu buseruko bwa Kongo ngo kugira nabo nyene basubire ku mirimo. Umupaka wa Gatumba wugawe kuva aho abagwanyi b'umugwi wa M23 bafata igisagara ca Uvira ku itariki y'icenda kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025 nubwo mu nyuma bavuze ko bavuyemo ku ruhande rw'u Burundi. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aherutse kuvuga ko kugurura atari vuba. Mu Gatumba Patrick Waso. Arakoze Patrick Waso. Mutubabarire dukosore gato ku nkuru yakubiswe n'inkuba ingoma mu Rwanda. Umutegetsi twavuganye ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jarama. Hanyuma abadukurikira baravuga iki Juventus? Gisele urakoze cyane. Inkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ku ifatwa rya President Nicolas Maduro wa Venezuela akajya gufungirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Witwa Egide yanditse ati kugira ngo bigende gute iyo demokrasi yabo yo gufatira president watowe n'abene gihugu mu buriri ni demokrasi nyabaki. Shizirungo yanditse ati iyi myaka asigaje ko mbona izabera isi akandare baravuga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sylvain Mwangi yanditse ati ubukoroni bwa kijambere tayari butanguriye kuri Venezuela. Indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga kuri Ndayishimiye ni Perezida w'u Burundi wakosoye imvugo itari ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga kuri Qatar. Witwa Ntakirutimana yanditse ati uyu mushikiranganje arakwiye guhindurwa ntazi imvugo ya politike wapi. Witwa rwa Gwanati yanditse ati nakamara maza. Nduwimana Emile yanditse ati irirenze umunwa riba rirenze impinga. Indi nkuru Gisele abadukurikiye batanze ibitekerezo nivugwa mu Rwanda ko habonetse uburyo bwo gufasha ababyeyi kubona ishuri mu buryo bworoshye. Witwa Nyabuhoro yanditse ati mwambutsa inkuru yakozwe na mwambutsa yanditse ati uraho neza umaze igihe kandi ukora inkuru nziza. Gisele twakwibutsa abadukurikiye ko bajya ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no kuri website yacu hari inkuru nyinshi cyane. Urakoze Juventus.
bamwe bararwanira imyanya mu bigo by'amashuri afite ubushobozi buke bwo kubakira mu gihe abandi bafite imyanya myinshi ariko ntibabone abanyeshuri babagana. Iki ni ikibazo kigaragara mu bigo byinshi by'amashuri mu Rwanda aho ababyeyi batabona amakuru ahagije arebana n'ibigo boherezaho abana babo. Mariane Neza, impuguke mu kwamamaza, yabonye iki kibazo ndetse yemeza no kugishakira igisubizo. Yashinze urubuga Rwanda School Directory rukusanyiriza amakuru yose hamwe arebana n'amashuri ndetse ayo makuru ababyeyi bakabasha kuyageraho. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsi i Kigali. Umwana yavuye Icyangugu ajya kwiga ikintu mu Gakenke kandi agisize Icyangugu. Wa wundi w'Icyangugu ari kuvuga ngo nabuze abana. Iyo bajya gusaba ntabwo baba bazi ngo Madame Ineza Mariane, umunyarwandakazi waminuje mu bumenyi bwo kwamamaza cyangwa marketing, aransobanurira urubuga yashinze akarwita Rwanda School Directory. Ni urubuga avuga ko yatekereje kubera ibibazo ababyeyi bahuraga nabyo bashakisha amakuru ku mashuri. Hari ababyeyi bifuzaga ko umwana wabo yakwiga amasomo runaka ariko ntibamenye ishuri ribyigisha. Hari kandi n'amashuri yabonaga umubare muto w'abanyeshuri kandi afite ubushobozi bwo kwakira benshi, mu gihe ayandi yabonaga abanyeshuri baruta ubushobozi bwayo kubera ko nta makuru yayo amenyekana. Aha niho Ineza Mariane avuga ko yakuye igitekerezo. Ibigo by'amashuri byinshi ntabwo bifite website, ntabwo bifite imbuga nkoranyambaga, ku buryo ababyeyi nabonye uburyo bagorwa no kumenya umwana wanjye bamwohereje mu kigo iki n'iki mu gihugu mu karere aha n'aha, akaba icyo kigo atakizi kandi mu by'ukuri nta n'ahantu ashobora kubona amakuru akerekeyeho. Bihuza n'uburyo ikoranabuhanga mu gihugu cyacu riri gutera imbere, uburyo riri gukoreshwa muri serivisi zose. Hanyuma rero ntekereza urwo rubuga ngenda ndukora buhoro buhoro. Mariane avuga ko amaze kwandika ibigo bisaga 600 ariko ngo afite intego n'ubushobozi bwo kwakira ibigo byose bizabyifuza. Bo bashyiramo amakuru avuga ngo turaba twigisha kuri ubu buryo, niba ari segonderi bashyiramo ibyo bigisha, bashyiramo manimero ya telefone, dushyiramo babyeyi. Kuri babyeyi twese tumaze kwimenyera ko ari dokima ishobora kutugaragariza kugira ngo ujyane umwana ku kigo iki n'iki biragusaba iki, hanyuma tugasoza dushyiramo na contact z'abayobozi, wenda urashaka umuyobozi w'ikigo. Ishuri ryigisha imyuga rya St Peter's College riri mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ni rimwe mu yabimburiye ayandi kwitabira uru rubuga rw'amakuru. Umuyobozi waryo Evariste Habumuremyi yambwiye icyo biteze kunguka. Harimo ubwubatsi, hakabamo ikoranabuhanga rya mudasobwa software development, hakabamo n'ibaruramari accounting. Ayo ni amasekisiyo ubundi agezweho umuntu ashobora kwiga akiva mu ishuri akaba ataburara. Uko tubibona abantu barabyitabira ariko si neza. Uru rubuga rero rwaje kugira ngo runakundisha abantu nyine iyo gahunda ya leta ndetse runasobanurira abantu ngo ni ibiki leta ishaka kugira ngo abantu bagereho. Ruradufasha buri wese ushaka amakuru, ufite amatsiko yo kumenya, afite akura amakuru kandi amakuru y'imvaho yizewe. Abandi bazungukira muri iyi gahunda ni amashuri ari mu duce twa kure utugereranyije n'umujyi wa Kigali. Aya ni nk'ihuriro ry'amashuri ryiswe St Matthews abarizwa mu turere twa Rusizi na Nyamasheke. Umuyobozi w'aya mashuri Benson Muramira yabwiye BBC ko biruhukije nyuma yo kubona uru rubuga. Amashuri ari mu gice kiri hirya kure muri Kigali niko twabivuga, kandi twakira ababyeyi abana baturuka hirya no hino mu gihugu. Ni gahunda rero idufasha cyangwa igafasha ababyeyi bari kure yacu kuba babona amakuru y'ishuri ryacu mu buryo bworoshye. Ko hari igihe umuntu yabaga avuga ati iri shuri yabaga azi ko ishuri ritsinda neza ariko ntibimworohere guhita abona hakura amakuru yaryo nyirizina ku buryo byamworohera kuzana umwana we. Mariane avuga ko ateganya kwandika ibigo bigera ku 5,000 mu gihugu cyose. Urubuga rwe ngo ruzaba rubitse amakuru nkenerwa arebana n'aya mashuri kubera ko uburezi butagira imipaka. Mariane ngo aranateganya ko mu gihe kiri imbere yashishikariza n'ibigo bitari byo mu Rwanda kuba byakwemera gushyira amakuru yabyo kuri uru rubuga, dore ko hari abanyarwanda bajya kwiga mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse n'ahandi ku mugabane wa Afurika, kimwe n'abanyamahanga baza kwiga mu Rwanda. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Imiryango i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka tubasogongeze ku runana rw'umunsi w'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Pasika, ndakumva. Nari maze iminsi rero numva nshaka kuvugana nawe. Nibyo? Ni iki wifuzaga ko tuvugana se Nyiramari? Hari igitekerezo mfite.
igitekerezo mfite igitekerezo cyo kwihimura reka bariya bantu tubihimureho pasika nyiramariya ubwo twabikora gute ibyo ni 12:45 kuri BBC. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino ku murongo turi kumwe na mugenzi wacu Yves cyane. Yves muratwumva? Halo. Maratwihanganira gato ku buhanga bw'ibyuma. Mu gihe dutegereje amakuru y'imikino na Yves, turabibutsa ko mushobora gukurikira amakuru ya BBC Gahuza Miryango munyuze ku mbuga nkoranyambaga X na Facebook nka BBC News Gahuza ndetse no ku rubuga rwa bbcgahuza.com. Ikindi kandi nuko amakuru yacu mushobora gukomeza mukadusangiza ibitekerezo nkuko mubisanga muri comment section. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mere mu Bwongereza muri shampiyona English Premier League, ikipe ya Manchester United yirukanye umutoza Ruben Amorim nyuma y'amezi 18 gusa yaramaze atoza ikipe nyuma yo kunganya n'ikipe ya Leeds United kimwe kuri kimwe ku munsi w'ejo. Amorim yanenze kuba hari abayobozi ba United bivanga mu kazi ke kandi avuga ko ashaka kuba umutoza ugenzura buri kimwe cyose aho kuba umutoza ku kibuga gusa. Amorim kandi yaramaze iminsi atavuga rumwe n'abahoze bakinira ikipe ya United bamunenga kandi batemeranywa nawe uburyo bwe bw'imikinire bwo gukinisha ba myugariro batatu gusa. Kuwa gatatu United izerekeza ku kibuga cya Burnley Turf Moor mu wundi mukino wa shampiyona, naho ku cyumweru ikazakina na Brighton mu mikino y'igikombe cya FA izaba igeze mu cyiciro cyayo cya gatatu. Iyo kipe ikazaba iyobowe n'umutoza w'agateganyo Darren Fletcher. Hagati aho Manchester City yaraye inaniwe gutsinda Chelsea birushaho kongerera amahirwe Arsenal bahanganiye ku gikombe. City yabaye nk'ikubiswe n'inkuba ubwo yibazaga ko igiye gucyura amanota 3 mbere y'uko rutahizamu wa Chelsea Enzo Fernandez yishyura igitego ku munota 94. Umukino urangira ari 1-1. Ni inota rimwe ryishimiwe na Chelsea yatandukanye n'umutoza Enzo Maresca ubu igomba gutangaza Liam Rossenia nk'umutoza mushya. Rossenia w'imyaka 41 yatozaga ikipe ya Strasbourg yo mu gihugu cy'Ubufaransa ifite abanyamigabane bamwe n'ikipe ya Chelsea. Si Chelsea gusa yishimiye kunganya na City kuko Arsenal nayo byayiguye neza. Arsenal kuwa gatandatu yari yatsinze Bournemouth bigoranye ibitego 3-2. Hagati yayo na City hahise hajyamo ikinyuranyo cy'amanota 6. Ubu City ikaba inganya amanota 42 n'ikipe ya Aston Villa. Ibyabaye kuri City ni nabyo byabaye ku ikipe ya Liverpool ikinira kwa Fulham mu gihe yari kibyina insinzi ya 2-1 mu minota y'inyongera. Harrison Reed wa Fulham yayiteye igitego ku ishoti ryo muri metero 25 ku munota 97. Umukino urangira ari 2-2. Soreze mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Real Madrid yaraye inyagiye Real Betis ibitego 5-1. Umukinnyi Gonzalo Garcia atera ibitego 3 ari byo bita hat-trick. Real igabanya ikinyuranyo cy'amanota hagati yayo na Barcelona ya mbere n'amanota 49 mu gihe Real ifite amanota 45. Barcelona yo kuwa gatandatu yatsinze Espanyol Barcelona ibitego 2-0. BBC Gahuza Miryango muri Afrika no kwisi yose. Yves ntiyabashije kuboneka ku murongo wa telefone. Aya niyo makuru y'imikino tugejeje no ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Gisele Berwa, makuru yarahagarariwe na Gildas Yihondimund, ku buhanga bw'ibyuma twari turi kumwe na Jonathan.
mugire ibihe byiza mwibuke gukurikira BBC haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri website murakoze cyane